wanakuwa waadui wa nchi yetu, ambayo ukiwa tu kaneno kadogo wanapaka mafuta. Uvira nakamatiwa. Uvira ni leo tuko siku ya 5 tariki 26 mwezi wa 4, na leo wamama wa Uvira waliweza kufanya march ya amani. Walitoka Mulongwe hadi hapa ku biro ya meri. Wenyewe wanajua Uvira wamama walikusanyika, walikuwa wengi. Pili, waliprofite pia kufanya clôture mois de la femme yao na kuomba amani. Na humu ndani ya sala waliweza kuonesha solidarite yao. Ndio maana nimewapongeza solidarite yao. Ile msaada ambao tuliowapatia, waliweza kusaidia vyakula, mafuta, sabuni, wanawake wa polisi ambao wanateseka na wanawake wengine wa wamoja wazalendo. Ni jambo la kupongeza, na ndio ilituma mimi nikuja hapa kuambia wale watu wenyewe wako nje, wenyewe wako na habari hatujua kunetoa wapi ya kwamba Uvira mambo yote ni shwari. Kulikuwa tu ile tunaita tositofahamu kati ya kikundi kimoja cha wazalendo, hapana wazalendo, na jeshi la FARDC. Na hilo tuliingilia kati pamoja na meya wa jiji, tukaweza kusahihi yale mambo na vitu vyote vikaendelea kuwa sawa. Hapa kuna vita na kuna tatizo. Wazalendo wote na jeshi la serikali wako pamoja. Kwa sasa kila jamaa akukosaki warugaruga, akukosaki mmoja wa kufanya fujo, ile isifanye watu kuogopa wala kubabaika. Kwa sasa liwali, shirika la kiraia imekwisha kuorozesha wahanga wa risasi ambazo hazijulikane 3 kwa wakati huu. Una zile taarifa na unasema nini? Tunazijua, ndio maana nakwambia tumelaumu kwanza, na pamoja na kulaumu tunahakikishia ya kwamba serikali inakamata mikakati yote kusudi jambo kama na isitokee. Na ndio maana tuko hapa ili tudumishe amani. Lakini ile mambo ya kusema ya kwamba vita vinaingia Uvira, wazalendo pamoja na FARDC wasikilizane wako napigana, ni uongo. Hakuna vita kati ya wazalendo na FARDC hapa kwetu Uvira. Kulikuwa kikundi kimoja kwa wazalendo na FARDC ambao kulikuwa ile tunaita sitofahamu au kusikilizana, na watu wanapoishi pamoja hata chungu na masana azikosaki kugongana hata kidogo. Lakini haiko kusema vita, yani watu waendeleshe kazi zao. Nashukuru wa mama leo wametembea, wamefanya defile na wamefanya activite yao, na unaona Uvira iwe jana iwe leo kazi yote ni sawa. Mimi mwenyewe nilikuwa kwenye ofisi yangu jana, nilizunguruka na leo nazunguruka, mambo yote ni shwari. Nashukuru.